Singa sejati Mas Imam, CBM Kacang Wi, Singa Putra Jangrono, Mas Ipan, dan juga Bung Erpin Tirta Manunggal lagi. Disisakan 2 dadak merak khususipun Sri Rukun Kumala kekalian Gembong Kumala. Gini ki kakak adik ke sehingga dah. Oke. Karena waktu sudah memadai, Mbak Messi nanti malam jaran ucule nanti malam, ye. Ayo. Waduh. Ada Bung Ulum Hararik, sepupu dari Mas Hafid. Ada Tak Selatem. Ini juga promotor Sri Rukun Kumala, pembarok Sri Rukun Kumala. Kadanipun Mas Hafid Effendi hadir saking kawasan Gerobokan Kedung Jajak Lumajang, saudara. Oke, ini bukan rekayasa, memang beliau yang punya paguyuban reok di desa Gerobokan Kedung Jajang sekaligus kuda kedaknya. Oke. Oh, Yo iki CEO sing menyamar menjadi pembarong nak ya. Alon geri ya. Tur lakon. Ranggara Watersi gedine boboke tudono saleh bong sandem. Ayo Sri Rukun Kumala, Gembong Kumala ger. Ya yo Sini Kantosan lir Humantos. Mana tepuk tangannya dulur. Alon turut dari kelakon geri ya. Ambek Andi sih, ambek Ander. Oh, yeah.
Gir gumantos gantosan gir sungso ya ho 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 ya oh selamat jalan Pak Dalang, terima kasih yo yeay ayo dem ci aduh rusuh kabeh ho 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 ayo yo ci hey ayo yo che no solai Sri Rukun Kumalangir alon 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 dem yo yo ya ayo perairan pengairan ho 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 bapak lu delok le hei yo ho 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 ya aing macan iki lang aing maung lang ayo pengairan le aduh le diopok-opok koyoke le rong dina le omahe sepupune dhewe kabeh nak ya ayo le yo hey ayo le ayo nalon geri yo ayo dem antekno dadai le ayo obat no ayo digeser ger digeser kelakon gremet pokok selamat jadi ya hey yo ayo nak majuan yer iya aduh ojo kuatir le mbae ono dek kene kabeh le loro catae nak yo
Alon-alon nak ya. Dirgelakan gir. Ayo, wis didi wajine kekarane kaya ngeden ngene ya. Ayo. Yo. Ayo ger. Sitok nilai ayo nalor yen ois ayo Sri Rukun Kumala ger. Yo, ya, kayak ono kembang nak yo, kempas kempus, napasi, rotok merupus yer. Yeah. Password Kang Imam, dedeng. Ais. Oh, ais yo. Ya. Ais lo. Ya. Tuli Denis kembangnya nak. Yo.
Hot. Yo. Iye. Lelo lelo lelo. Oh. Hot. Adik. Oh, oh ya ha ya Mbak Putri maju digegen nembang setetembangan. Oke. Tembange nopo Mas Ulum? Ibu, Mbak, monggo. Ayo Ibu, kembali ke tempat Bu, nggih. Mbak. Nggih. Isi wakine iki pun sore, waktune pun cukup memadai. Nggih. Yo. Oke, terima kasih itu tadi pendadaran dari Gembong Kumala, Serukun Kumala dan kawan-kawan. Juga ada Cahaya Putra Manunggal, terima kasih. Ada juga Singo Sejati, terima kasih. Singo Putra Janggrono nanti malam bakal dipendadarkan semuanya, oke? Dikebiarkan, oke? Bila ada tutur sapa atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati Anda panjenengan semuanya dulur, saya selaku adik dari Mas Hafid Effendi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di nanti malam bersama Sri Rukun Kumala. Oke. Yo.